गणपती अथर्वशीर्ष श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतमवचमि सत्यमवचमि अवत्वं माम् अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुजानम अवशिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवादरातात सर्वतो मा पाहि समन्तात। त्वं वाक्मय सत्वं चिन्मय त्वमानन्दमय सत्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं अवस्थात्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मत्वं रुद्रसत्वं इन्द्रसत्वं अग्निसत्वं वायुसत्वं सूर्यसत्वं चन्द्रमासत्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकर्षि निचरद गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तं वाससं रक्तगन्धासु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च स्रष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वथा सुखमेधते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्रादियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं स विन्दति। इदं तथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममदीते तं तमनेन साधयेत्।
अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्नन जपति स विद्यावान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यसाज्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति य एव वेद इत्युपनिषद शान्तिपाठ ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति।